Ni njitagwo Murage wa Modern Furniture Pacific. Haha tuli nduka-inĩ ya Modern Furniture Pacific. Tuli na mathaa manini muno ngorwo ngĩthiĩ bũrũri ũrĩa wa China. Ndi haha ngĩra Kenyans wenzangu twathiĩ kũrĩa gwetha wega na kugeria kũrora bũrũri witũ ũrĩa tũngĩũkinyũkithia mbere. Na nĩkĩo ndathiĩ China ngamathe ũũgĩ ngetue kĩrimũ hanini, nĩkĩo mũraigua mũno ngiuga ndathiĩ kũhingũra factory China, nĩgetha tũhote gũthoma kĩrĩa makoragwo magĩka, nĩgetha maũndũ marĩa makoragwo magĩka rĩ ithuĩ tũmeke gwitũ, na no nginya tũngĩthiĩ kwao kĩndũ kĩa mbere tũthome. Nĩkĩo ũraigua maita maingĩ mkiuga ndathiĩ China, ndathiĩ gũthoma, ndathiĩ China kũiga kĩndũ gĩgwĩtwo factory, nĩgetha ngorwo ngĩ-attract nao, ngorwo ndĩ hakuhĩ nao, ngorwo tũgĩthoma nao, ngona mekaga ũũ, mageraga kona ĩno, mageraga kona ĩrĩa, nĩgetha makahota gũkorwo, tondũ nĩkĩo mũraigua ngiuga maita maingĩ China in future. Na tũbataire gwĩtĩkĩra tũrĩ atige thutha hanini, tondũ for example ta gĩtambaya ta gĩkĩ gĩa gĩtĩ gĩkĩ bũrũri witũ gũtirĩ handũ gĩakagwo. Kweli kĩndũ kĩa mbere no nginya thiĩ kũu na ndĩritie na njikare kuo menye ũrĩa kĩndũ gĩkĩ gĩkoragwo gĩgĩakĩka bũrũri-inĩ witũ, na ndĩna ũma nĩ gũkũhotekeka. Nĩkĩo ona ndathiĩ kũu na tũhote gũkorwo twĩna manpower nyingĩ. Nduka ya Modern Furniture Pacific ĩiguĩke Gĩthumo, ĩiguĩke Naikuru, ĩiguĩke Nyandarua, ĩiguĩke handũ hothe bũrũri-inĩ. Wathiĩ Kajiado nĩ ũgũkora nduka ya Modern Furniture Pacific. Nĩkĩo ona ngĩmwĩra ndathiĩ kũmatha ũũgĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩnene ndathiĩ gwĩka bũrũri ũcio, ndathiĩ kũmatha ũũgĩ, na no nginya njikaranie nao nĩgetha menye ũrĩa o mekaga, nĩgetha na ithuĩ twĩke guo gwitũ, nĩgetha ona ithuĩ tũhote kwandandũka bũrũri witũ wa Kenya. Selling, mko ready? 3, 2, 1, action. Yes, mundu gwitwo Murage wa Modern, rĩngĩ harĩ mũndũ ũrĩa yũria atĩrĩrĩ, ũrakorirwo gĩcagũra bũrũri wa China nĩkĩ na mabũrũri-inĩ maingĩ. Tondũ bũrũri wa China nĩguo ũthiĩte na mbere mũno makĩria tũkĩgeria kũrora kwa mahinda maya, na no nginya wĩta mũndũ no nginya wĩringĩrĩrie andũ arĩa mathiĩte na mbere ũkarora ũrĩa mekaga. Okay, ũgũkorwo ũgĩikara bũrũri ũcio wa China kũhinda rĩigana atĩa? Niĩ bũrũri wa China ũhoro wa gũikara hau no ngwĩre nĩ kũndũ ndĩthiaga maita maingĩ, tondũ Kenya no nginya ngoka ngarora wĩra, tondũ ndĩna kambuni Nairobi na ndĩna kambuni Nyeri, na no nginya ngathiĩ China na kuongarora ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Kweli o ũrĩa wonaga nyumaga Nyeri ngathiĩ ngoka Nairobi, na ũrĩa nyumaga Nairobi ngoka Nyeri, noguo ndĩthiaga China ngĩũkaga Kenya. Rita rĩrĩ rĩa mbere wakũra ũgĩthiĩ bũrũri wa China? Tũgũthiĩ thikũ 20. Thikũ 20 no ũkorwo ũgĩcokereria? Na ngorwo ngĩcokereria na ngorwo ngĩcoka kuo rĩngĩ, ndĩikaraga ngĩcokaga kuo rĩmwe merĩ matatũ. Tondũ nona gũkorwo kwĩna maũndũ marekĩrwo kuma Modern Furniture Pacific, na ndĩ ta CEO no nginya ngaikara ngĩthiaga. Okay. Ira nĩ ũrekĩrĩte kũrĩa ũguo mũtambo-inĩ waku wa Facebook, wakorwo ũgĩtigĩra mũtumia waku ũrũgamĩrĩri wa kambuni yaku ya Modern Furniture oro hamwe na manager waku. Hihi rĩ itua rĩrĩ ũrarĩtuire na njĩra ĩhana atĩa? Itua rĩu ndĩrĩtuĩte na ngoro yakwa na gũtirĩ mũndũ njũragia kĩũria ngĩtua ũndũ, tondũ ũtigagĩra andũ arĩa ũrona mena ũigĩrĩrĩki. Korwo matirĩ ũigĩrĩrĩki ndingĩmatigĩra. Ndingĩtigĩra andũ arĩa ndĩrona mena ũigĩrĩrĩki wa kũrũgamĩrĩra nduka ĩno, tondũ nduka ĩno nĩ ĩrehokwo nĩ Akenya aingĩ na nĩ ĩrĩagwo nĩ andũ aingĩ mũno. Kweli ũmwe angĩgũithia nduka rĩ kũrĩ kwa andũ gũkũrarĩrwo. Kweli tũgĩcagũra no nginya tũcagũre andũ tũramenya, twacagũra andũ magũtũma nduka ya Modern Furniture Pacific gũtirĩ kĩndũ ĩkũhagũka, no ta ũrĩa president athiĩ he mũndũ ũrĩa atigagĩra athiĩ na mbere, na tũtirĩ tuona bũrũri ũhagũkĩte. The same way ona niĩ ngĩthiĩ no nginya njagũre andũ arĩa mabataire gũtigĩrwo nduka ĩno na mena ũrũgamĩrĩri mũiganu wa kũrũgamĩrĩra nduka ya Modern Furniture Pacific. Harĩ na andũ mararĩ na ciũria cia rĩrĩ, hihi China rĩ ũrĩ na muoroto o wothe kwaya gũgakorwo mũthenya ũmwe nĩ ũkahingũra branch kũu? Ũcio muoroto ũcio nĩguo wĩho na nĩguo ũratũma thiĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Like a business person kana mũndũ ta Murage rĩ ndingĩthiĩ gũcera, mathaa ma gũcera nĩ mathirire, time ĩyo ndingĩona, ndathiĩ business. Na nĩkĩo ũrona China ngĩmwĩra maita maingĩ China in future, na no nginya tũbuate makinya mao, no twĩyitithie tuge nĩ tũthiĩte na mbere, no
no ndoria ndirari Nyeri ndoka Nairobi ndina tofauti ya Nyeri na guku no mundu ndangenda kuigua uguo ngiuga Nyeri ni gicagi kuri mundu kuga ndirahitia kuga uguo no uguo niguo kuri ona ndathie China kuri uku ndoria ndona na maitho makwa no njuga no ria ndona na maitho makwa hota kuigua ngiuga China ni tena Kenya ndona taindige na thutha to ndakinya ku no ngamwira na no ngandika o hau nyandikaga hihi mundu ngikurora ri angiuga atiriri uri umwe wa aria magacirite muno thiini wa wendia wa furniture hihi niki kiuroni ni ithenya riri kuri uroni riri ngiritigarire kambuni-ini yaku ithenya riria ndirona ritigarite kambuni-ini yakwa ri kindu kia mbere kiria ningia kinduraga na ndigagwo ni kiu gitangikika bururi-ini witu ni gukorwo fabric ya gitambaya tutitwahota gukorwo tugithondekera fabric yothe ya gitambaya ithondekagirwo bururi wa China nyingi yayo tumeimportaga kuma China na nikio uraigua ngiuga maita maingi muno ndirenda guthie kuhingura factory China niki nigetha nyone uria mekaga tondu ndoka kuhingura guku ndigithomera ku ndirihotaga kumauta bururi wao ndimarehe guku tuka tuthondeke product itari nginyaniru no njikare kwao thome nao ndori uria mareka ngiuka guku ngako ndi mwarimu kweli kindu kia mbere nigetha umenye undu no nginya wiritie that's a fact ikare kwao umwere urore wacoka wohiga wamenya no akinyanira ri urehe ucio bururi wanyu tondu inaugurasti na maundu mothe home is the best kwa ino nginya ucoke kwani kure ndathie gwikate ndathie mission okay asking Murage yes because umeuliza why China yes naweza kuuliza what is the clientele base yenye umegundua that is iko China yenye iko untapped yenye umefikiria unaweza enda utap huko China. Another question Wakenya wengi it's a general question. Yes. Most of the Kenyans when they prefer doing businesses outside the country wanafikirianga either waende UK ama US. But for you have chosen a very different path, China, which you know China speaks mostly language in Mandarin. There is also the language barrier, but how will you navigate through those barriers? Haya, sasa hiyo swali yako ndaijibu hivi. Ili mtu aketi chini kama mfanyabiashara, uketi chini ufikirie, inakuwa mikakati mingi sana na kufikiria kwingi sana ili ifike hii kiwango. Hii ni jana imepangwa over 2 years. Loss is one day. Ati niamke I want to do this something China ama nataka kwenda duka kuweka duka China ama kufungua duka China. Imekuwa ni safari zaidi ya miaka 2. Nikitaka kujua US wanafanya vizuri kuliko hawa, Canada, Europe, nikikuja kuchagua unachagua the best. Ile unaona this is the best I can. Na hiyo swali lingine ni kurudisha hapo tu. Kama unasikia narudia fabric sana, ile country tuna import sana wenye wanajenga furniture Kenya ni hiyo China. Kwa hiyo ni kusema soko yetu sana ya furniture iko wapi? China. Iko China. Kwa hiyo lazima turudi huko tutake ama tusitake. Na swali lingine? Yaani kuna swali hapa hivi. Unaenda huko peke yako ama unaenda na nani? Lazima niende na timu ya kazi na kuna timu yenye nimebeba na kuna timu bado yenye iko China yenye inatayarisha because nimekuambia these are part of imepangwa na 2 years. Kweli kuna watu wako China already wananigoja wenye wanatengeneza hiyo mikakati wenye wanatayarisha. Mimi ni kwenda kama CEO nione chenye wananiambia ni ukweli, ni kitu nafaa kupiga stamp tuendelee ama ni kitu yenye sitapiga stamp niseme hatuendelee. So tumeweza kuona pale kwa posti zako, umeweza kupost pale Bishop Pastor Ben. Yes. Ya ukasema ni yeye pastor wako kuombea. Yes. So tuko tuna expect pia uende naye. Nayo JCM itashikiliwa na nani? Mimi nimebeba bedela ya JCM because JCM ndio imekuwa kipaumbele. Bishop wetu anatushikiliaga sana. Na alianza
kuniombea JCM kama haijakuja tukiwa independent, na akaniambia Gibson, you are going far, unaenda mbali sana, ukifuata mikakati yenye uko nayo utaenda mbali. Na ni kweli imekuja kutumika. The same case with Churchill. Churchill tell me the same case. Gibson unaweza ifungua university ya kusomesha hawa watu, na hiyo kitu naona inaendelea kigrow, because 80% ya wenye wanafanya kazi kwangu amejifunzia kazi Modern Furniture Pacific. Kwa hiyo inajaribu kugrow kona zote. Nikiona kuna mwanya naweka na fix watu wetu hapo, nikiona kuna mwanya na fix watu wetu hapo. Ndio unaona kama kutengeneza kitambaa siwezi fix watu wetu hapo, hawajafika hiyo level. Lazima utukubali kitu ya kwanza, hatujafika hapo. Lazima tupatie wenye wamefika hapo, nao ni washaina kwanza, wajenge, tuimbe hivyo wanafanya, tusome vinye wanafanya, tukuje tufanye kwetu. Swali nyingine, umesema in the guns venye Churchill alikwambia about opening maybe a vocational training center. So the future of Modern Pacific, tunaweza tarajia maybe in future kutakuwa na shule ya Murage ya kufunza vijana jinsi ya kutengeneza furniture na all that. Hiyo ni kitu yenye iko na that's a true thing, because nimerudia tena nikasema hata 80% ya wenye wanajenga viti Modern Furniture Pacific wamefunzwa wapi? Ile kitu hawana ni just certificate. Lakini wanaweza kujenga hii kiti, anaweza enda ashukue kazi yake na ajenge, anaweza sikia time yangu ya Modern Furniture Pacific imeisha. Because nawaambia Modern Furniture Pacific si nyumbani. Huku mwenye anaweza sema ako nyumbani ni bibi yangu na watoto wangu. Those all another pupils wanajua tulikuja kazi. Na inaweza fika mahali mtu aseme nataka kwenda kufungua branch yangu, nataka kwenda kufanya kitu yangu, anakubalika. Ndio Churchill ananiambia you will grow, na utafunza watu wengi na utafungua university. That's a little thing, because naweza kutaka kusikia kuna university ama kuna college ya Modern Furniture Pacific yenye inafunza watu about kujenga na bao, kujenga na shuma, kujenga na hiyo kitu kingine. Na hiyo kitu itimike. Si ati nikufunze na uende uketi chini. Nini kufunze na ukuwe na certificate yenye inaweza kusaidia, because hii Kenya yenye tuko, ile kitu inasaidia saa hii hata si masomo, ni knowledge. Sidaenda China because nimesoma sana. Naenda China saa hii na hata certificate yangu ya class 8 hata sijaiendea. Kweli is that a knowledge ndio inaweza kupeleka kila mahali unataka. Vile unafanya vitendo, unaonesha watu ni kweli huyu mtu hajasoma, lakini vile anapeleka vitu ako sawa. Murage, you started this as a dream, na it was not something you expected to thrive this much as a youngster in the country, because pia high school haukumaliza. It was you are a high school dropout, and this is a very big milestone. So kama umesema it has hii mpango yako ya kwenda China, ni kitu umeplan for over 2 years. We know a lot of businessmen and women, hata kama hatujafika hapo, you make plans, but si watu wengi huwa wana manage kufikia hiyo plan wako nayo, or the dream. Like wewe sasa venye you plan kwenda China to get the skills and knowledge to make modern furniture big, better, acknowledge what with more skills, you know. How is the feeling that finally something we planned for over 2 years inafika? How is that feeling? Ni feeling nzuri sana. Nao ni feeling nimejinyima sana. Bado hakuna kitu mzuri na kujanga just go back for that 2 years. Minus 1 day, 2 days, 3 days. There is some three what? And you have there is some 365 days backward and another. That's almost 700 or 800 days. Zenye nimekuwa na plan every day. Imekuwa uoni kama hiyo siku itaifika, hujui itafika lini. Kuna wakati kunakuwa na mlima unaona hii kwenda huko itakuwa ni ngumu hata kama nataka na unasahau kabisa. Lakini
Mungu anakupea hope. Unaona ya bana, wacha nitasukuma. Mimi ni ule msee, nikisema nitatenda, lazima hiyo kitu ikuje kutimia, na nikiri sure nitaisukuma mpaka ifike. Mimi niliwacha shule kama vinyumeniza form 2 nikiwa sina ID. Kweli niingia bao direct, because Kwale nilienda kitu kama 3 months nikatoka Kwale nikaingia kwa bao. Kweli nimekuwa kwa bao 2012 mpaka wa sasa. Hiyo ni miaka ngapi? From 2012. Na sikuwa na ID kitambo, because 12 years nimekuwa kwa bao. Kuna mtu anaweza uliza, ai, na ile miaka anatuambia hapo nao ni yake. Sasa true, I have 27 years. Divided, nilimaliza class 8 2010. Nikasoma form 1 na form 2. Kutoka hapo sikusoma tena. Sasa kutoka hapo nimekuwa kwa bao throughout mpaka saa hii. Murage no waweta miaka yaku uri 27 years old na hari andu mari haho goja young na ringi kinya mundu thomete gugukira maraigwa mare intimidated ringi ni thabari yaku ndio mundu urenda kwanjia kaundu ungenda uko kimwira ati mundu urenda kwambiriria kaundu ni kiria nie ndikimwira ni erutanirie na arore mbere na kindu kia mbere hau abere eherie raha ni indo ininaga muno. Hata nyinyi mnanifanya interview hapa, raha ni kitu inamaliza watu wengi sana. Hiyo maneno na pombe hiyo nitaishi kusema ili urudi hapo nyuma. If mimi hiyo kitu sionagi ikisaidia in life yangu, because nitaenda kwa bar nitanunua pombe labda 250 nikunywe 1000. Sioni kitu nimeadapt. Na ndio unaona napangaga, najua hii shilingi nitapaga hii na hii na hii na hii ikuje ifike hii kiwango. Watu wenye wanakubalishwa kunywa pombe ni mtu alimaliza kulea asili yetu. Mtu amewachama. Hiyo ni sawa, hiyo nakubali. Lakini miaka yetu ni miaka ya kujilea, kujua mahali tunaelekea, kujua nikishika hii 1000 nishike hii zikuwe 10000. Nitafanya na nini hizi 10000 zikuwe 15000? Nitafanya na hizi 15000 zikuwe 20. Nitafanya nazo nini zikuwe 30, zikuje 40. This shop was open officially on 2020. Huko kwingine nilikuwa mwajiliwa. Lakini hii duka muda vaja ilifunguliwa 2020 mwezi wa 4. Kwa ni kusema hata ija celebrate 4 years. Ndio inakuja ku celebrate this month 4 years. Na ni duka imegrow. Lakini lazima kukue nimenyinyima vitu mingi ili ifike hapa. Kuna hapa mbele watu wanaona hapa lembo, pa smart. Lakini hapo nyuma unaweza kuta silalagi. Most of times natoka hapa saa 8 ndio unatoa vitu, tunaweka vitu kwa gari, because mimi lazima niangalie kazi yangu, nijue kila kitu iko sawa. Unaweza fikiria Gibson ni kulala tu, ni kutembea, no. Lazima kuna kujinyima mahali. How did you come up na ritwa Murage wa Modern Furniture Pacific? Aya, Modern Furniture Pacific ilikuwa Modern Furniture Mart. Ili nitengeneze Pacific ni mahali nilifukuzwa, mahali nilianzia hiyo kazi hiyo, unasikia 2020 mwezi wa 4. Mahali nilienda Pacific ni ocean. Nikasema hii dream yangu itakuwa kubwa zaidi. Na nikatoa mat, nikaweka Pacific. Na unaona inakuja kufika. Hiyo jina nilikuja kujipatia mimi, inakuja kuiona na maisha. Si kitu nilikuwa ati nimeplan, niitwa tu, ni ile mashida nilikuwa nimepitia. Kaona hii jina nitaitoa, nitaweka Pacific niseme I hope one day itakuwa mbigi kiasi fulani. Okay. Ina kiuria. Waigado ikatirwa hau kawe na dawo peleke kampuni yako. Nikiatumira ikatu na after mudo gigetu andu wira ri. Yakini akuaga ngoro ukaga muyoko gathira. We nikigatumio wenere. Ndi mundu ria wa ukua ngoro. Ako wendereire uraye ngoro. Nikigatumire rojo ukiona ku. Nikigatumira utakwendelea. Kaniki muroto waku ari uri kunwa dawo na ukwe kampuni yako. COVID ndio kile ligidigi na Modern Furniture Pacific. Okidu yothe ikona gitumi. Yokire ina gitumi tondu yokire aria tutawira tukirwo thini. Nitamurage ni ndio gukomia meciria nitaki. Ni nginya muthenya wa keri no ndagikaga.
ngirigwo gwika atia ni matwero tuko tujite nyumba by them guthii kuhanga ku ndiuta kindu gya kwa kundiria ku tulinywa kindiria renti atia kwi ni ndakoragwo kuyuria ciuria icio kwi kiria ni ndasevaga ri ndaugire guthii kwanjia nakio ndathii ndanjia nakio ri baraka za Mungu because he maundu tangicindana namo irathimo cia Ngai ndungicindana nacio ndungitengerania nacio ndungitwana nacio ndakaga gathie atwari uhoro wa 2020 ndakaga tiararaga ndakaga gitigitiararaga mwene ho akiona no iye nduka ya fani akiriganirwo kiunguite ri ni Ngai urathimite Murage akinyigata akiga nduka ya fani ni kithi handu haki by the way na thaicio na ndingimutuma ho fani cewere oho na ikoragwo na iteci irioho nginya thaici turaria na nyumuthi irioho na ikoragwo na iteci ne Modern Furniture Pacific mariganitie nayo ihane na endagia daily kwa jariganitie na Modern Furniture Pacific na endagia wachana na baraka za Mungu. Murage ndina kiuria maybe ungekinya China alafu ucamanie na idea away from furniture, can you adapt to it? No and big no. Oiwa ndajirie furniture back 2012 kodu wa ucenjia ndingia cenjirie tene to ndina chance cia kwenda gucenjia njugi aca ndo na njohi ni njega nguiga kirabu aca nguigo ungikota ina msimamo uti kundu ngithi ndugetere Modern Furniture Pacific icenjie njira yayo ni rufau utiri ndungi furniture cia nyumba indo ciothe no nginya ko ina principle uroki no to igoro wirari wendaga mbia nyingi kuingirania to wiro waku ri bina mamilioni ma mbeca muthenya wa mbiri wirari wena capital igite kana he mundu akunyitire guoko kwira Murage nyite ici igoro wira Daily Nation ni andikite story yo gatheti ya Daily Nation ri ugicoka hau ni uguthii uthome aiko ni ufuate Murage kuma riria mbere andu a mbere kwandika story yakwa yari gatheti ya Daily Nation na yandikire point A to point Z toto ya kiria giothe ni ndari nakio ndari na ciringi 500 dukanite indo cio dukanite indo ciothe machine ndoi ki indo ciothe na riu ni na uthii ukombora nduka yakwa tondu no nginya ukombore hau uraigwa ndaigatirwo ni ndanjitie kurimia tene ondo uguo muigwaga ngiuga ni tari kibandi no ndathukumaga ndari na indo ciakwa no ndioi gucitumira to ndari ndiracitumira atia ikitia nyua njohi ni ndiari mundu warata tondu ratwana murata gathiaga kuiya kweli indo ikara tumaisha twakwa kweli watu wakuraga ringi sometimes watumira mbeca uria gutari ni uthire ni ugurire kiredi o maisha maria ma mwanake na mwanake ni mwitikirie guikara maisha macio ni mwitikirie gutumira uguo tondu tiyo gatumira uguo rucio haria ndokire kwimenyera ri ni hondo minyira ndigaga nini kiria ndona ngagura machine kono ucoke interview iria ndekirwo ni Shashir kana ni Jeff Wainoro no rore ni onanagia nginya machine ciri nyumba tondu ni ndagura machine ngaiga nyumba ndagura machine tondu vision ya kuhikura nduka yakwa yari kuhikura nduka 2022 no yacokire thutha 2 years ni undu wa covid kweli ni nditikagira covid na uru nyonaga yokire as a blessing. Okay, mudo gwitwo Murage ama how many minutes away? Wind up. Okay. Murage branches tukinyetie cigana mundu ngenda gukwa kiaraniria nawe social media handles ciaku oro hamwe na namba ya Modern Furniture. Ibu Modern Furniture Pacific twina branch igire taici niyo tuguthitwo kuya gatatu na mwaka uyu yuka guthira ri ndina uma gutiri mu Kenya ndikuga thaici ha kamera-ini tukuhikura haka tuguthii haka na hari no ndina uma mu Kenya wothe ututhikagiriria ni ari koragwo na kindu kimukuhiriirie to ria gukoragwo na kambuni iria tunaciendagie indo ta iria cimatuka ukaigua kambuni iyo ikonyire ikona ikuru koragwo na ikoge thumo ikoragwo na the same na Modern Furniture Pacific kuria yerekei. Social media handles na namba ya thimu. Social media handles ciakwa ni Gibson Murage Gitonga hiyo ni Facebook hena page ya wira Modern Furniture Pacific hiyo bado ni Facebook. TikTok ni Murage wa Modern Furniture Pacific. Icio nicio handles ciakwa cia Facebook
namba citu cia wira ni 0748 48 68 29 na 0716335555. Icio nicio namba citu cia Modern Furniture Pacific. Na ni ndakena muno na Ngai amurathime tondu ni muguthie na mbere ngimurora uguo wothe nyume behind the camera muririka riakwa na ni njui turathie na mbere na turathie kundu kunene. Na ithuĩ ũkiumagara gũthiĩ China tũgũkwendithĩria thabarĩ njega na wathiĩ kũu wone wega. Asante sana. Thengiũ mũno Kikuyu Online Media nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgũcemania. Nĩ ngatho cia mwanya. Asante.